Pamirsa sistem keimigrasian ring Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sampun sayan becek, risampun molihang pikobat ring Pusat Data Nasional PDN Galahe Lintang. Indike inucap kewedarang oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali, Pramela Yunidar Pasaribu. Dane mausang paiketan dane maut saha antuk ngijenin ayahan melarapan prakanti manual saha digital. Pramela kaketus saking kantor berita antara mausang, paiketan dane nyelehin ayahan ring keimigrasian Bandara Gusti Ngurah Rai. Kauningin akehan layanan keimigrasian ring tempat pemeriksaan imigrasi TPI Ngurah Rai sampun muali memargi skadi layanan paspor, visa, izin tinggal, turmaning perintasan. Layanan punika layanan imigrasi otomatis utawi autogate taler sampun mecikang. Ring sajoning nampenin panincapan penumpang, sepisanan mastikayang antarnyane pemargin ayahan druene, TPI Ngurah Rai kantun ngemargiang kombinasi layanan manual bewah digital. Dane taler mastikayang petugas imigrasi TPI Ngurah Rai sampun kasiakayang anggen ngayahin para pengguna jasa mangdani proses pemeriksaan keimigrasian sida memargi antar ring sajoning nambahin antrian panjang. Sadurungyane sistem keimigrasian sejebak Indonesia nampenin pikobat ring PDN sani mawasana kaon ring layanan publik rumasuk layanan keimigrasian sekadi paspor, visa, izin tinggal turmaning perlintasan. Sadurungyane Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmi Karim Mausang Pusat Data Nasional kakelola Kementerian Komunikasi dan Informatika dadosnyane ring sajoning utsaha ngaruruh pemarginnyane dados wenang lembaga inucap KMB Bali Pos nguningayang.